لسروی مجاره جه هجای محمد ورال چافدر سیاسی جه دیاربکر دپرسم هجای محمد گلک بخیرهاتی کردستان 24 سیدم جمیر درباز بون پاشی سی روزان کتنا و ماسیه آیا پرسیار اویه چما مرال اکشنر چما دیسا وگریا اری وگریا ناوی جهه گارانتیه جهه باوریه Gelek spas malava. Brasti Meral Hanım şirketi nebaş veger ya. Cemasiye katya. U çen şore nebaş yıkırın. Lebele disa veger ya. Vegeradın abi az bağırdıkım bengaha ve valama. Endami ve neraz dibun revandan. Yani brasti için mecbur ma veger ya. Masa şaşa. Baş kır, çek kır, bağımcı baş ne kır, xarab kır. Lebeli az bavarım ki ana evvel xuyayı ittifaka cumhur venda ki ittifaka milletin pejdayı o lezginci. Lebeli Meral Hanım jiviya biçi havi drav kula şurove kırın, drav kula bazayat şedi kırın, en azından bazayat çıkırın. Ne eşkere icrası binavede Sevki belediye devası ama ne var ayıcı bu teşkide haydi navanda nav masa şaşala o Meral Hanım'ı da lebele Meral Hanım xuyayı ki ürüve var ya xuyayı ki ve geriye sarım disa masa şaşa lebele rasti bavara hoş şikant ha ya ne şunda evet devam bekine ki emni zanın devam bekişi ne kişi az bavardıkım masa şaşa آن راهی که و پیش داره و سرکفتن که ببینیم. باشه. گلک مترسیات کتنی لسر ماسه آششی ها بودی وکشانا ای پارتیه جوه ماسه. لیدیسا رابوناوان دیسا بونا شجبوناوان مترسیا وندا کرنه به تایبت جبو اردوغان. راسته. زیدانا که؟ نه اردوغان دیسا وندا که دیسا برحضی yani خویایی که وندا به. Çünkü Erdoğan sever mesela maseni Erdoğan siyasete daviyede 7 sene daviyede vanda kır u va ardeza mezinci ardeza jira bu severmek ne hoş lebere tabi masa şaşa hezba u va dübenditiyara va çelaba evhim başva lebere va ki bir arastici mesela Kurdayı Kürt kişi hele bire خویایی که واه هلای کلاش بکه واه هلای سرکتی كرجي نمن كرجي هاوشوندا لسرفي اخفتناتا يعني اجراوي كي هيك وهاف بيمانيا ملات دقال هدف بجفيتن دقال وان اتفاقا كي هاف بيمانيا كي دروز بكي عجبو بدس خستنا دنجن زيدترين كردان هلبت جبركو همو اماجا وانكت بوي كي دتشلكو دنجي كردا كليلا قازانج كرنيه Ez bavarım ittifaka masa şaşa ne mümkün be Kurdan nameşi Kurdeci biraz için ha şunda Erdoğan'ı devlet bahçeler ne mümkün Kürt bu marabe meşe yani şahıs henle böyle Kürt milleti Kürt de mesela MHP'de o devlet bahçeler ne mümkün bu ara tevmeşe evet ise reyoku behela yani masa şaşa veya da nafkulaşı bitse masa şaşa hince karitidir kevi. Tamam. Dibêjin erthejê seçim alıp. Belê dibêjin erthejê her tişt guhart. Hemû pîvan guhartin. Heta bandûra xwe li siyasetê jî kir, li propagandeya jî kir. Lê tiştê herî zêde ku zarar gihandiye mesela hevpeymaniya cumhur bû li hemberî wê opozisyonê qazanc kir ji ber vê xemsarî ya ku çêbûyî derheqê navçeyên ku erthej lê çêbûyî. براستی جی لقاده تشتکی وها هند بینن افراستیه. Evet, beri. Rastı de hiç de iktidara AK Parti u MHP rastı pır şunda şu pır işte ne başvurdun u işte ne baş çekirin. Beviyacı mesela duro beri le Bursa'ya le hember spor yani spor tişkiçi ki le hember Ahmet Spor'e
li Bursa'yı işte gelek nebaş hatçe kirin u brasti halkı Diyarbakır Kürt hemi rabun serniga yani hun katile Kurda stadyuma da re Kurda bidin u Ahmet Spor'e dedin Ahmet Spor'e stadyuma çibikin acil bikin yani veya ne akıllı Kürt veya dibine Kürt ve sahne براستی باوری خزانه که ایدی تو خرج دولت باحچلی و طایب اردوغان جی نای کردارا تو نیی باشه برای هاتا اف ماسیا ششی اگر هاتو قازانج بکه یعنی اشکراتر بیجم یعنی دوی دمه داو پشتی 10 پارێزگەهێن باکووری کوردستانی تورکیە ji ber ارتەجێ wêran bûn bi hizaran kesan canê xwe ji dest da hetan hajî bi sed hizaran kesan bêmal û halin li ser cadeyane birsîne bê xwarinin bê cilin nizanin sibar rûja wan dê çi bîtin yanî derfeta qazançkirina opozisyonê hindekî kêm nake ji ber ku tiştê aniha tê kirin ji bûvanên henê desthelata nihaya AK Partiye Ez karim wabêjim bizeke talê bîr û baweriya siyasetçiya rastî hêdî pir merî şüphe dîrit bi wan re yani tu îsrareke mezin tê tuneyê tu mezeleke bir yani siyasetçi Türkiye Drok'e dugar mesela Tayyip Erdoğan 2015 pir tiştê başî kir lê berê çi aqil hat serê wî çû bi Devlet Bahçeli bu ittifak kir û ew tiştê başî çêjî kir gî ji wanekî xerabe kirin yani sibê em nizan çi tobin lê berê va rewşa Türkiye û rewşa Kurdistana Bakur bi rastî bi AK Parti û MHP ne mümkünü nefesê bigire yani Kürt seba nefeskê bigire jî gereva iktidara biguhere viya seba Kurda tênîn seba Türkiye jî şerti çünkü Türkiye ne mümkünü Kurda beqedîne Kürt jî ne mümkünü Türkiye hilweşînin yani bu veya siyasetçi Türkiye mecburun bi Kurdara çerçevakê li hev bikin çî bikin viya jî eşkere nüfusa Türkiye çaraya Kürde yani nikan Kurda beqedînin bi rastî Kürt jî nikan devletê Türkiye başa masaya şeşî peymaniya millet bi qasî hewldanên xwe bi taybetî heft parêzgehên erteş çêbûyî Kurd lê dimînin kariya Kurdan iqna bike ji bo dengê xwe pê bidin gelo denkrin hatme dibêjim opozisyon masaya şeşî hevpeymaniya millet kariya Kurda iqna bike ji bo qazançkirina dengên wan iknabûna Kurda wayê Kurd ne mümkün ji heq û mafê xwe vazgeç bibin çî bikin yani nüfus kimliğe Kurda gele rastî belê bibe û zimanê Kurdî qebûl bibe û hebûna Kurda jî li Türkiye şirketiya Kurda jî gerek qebûl bibe ya hêdî tişkî eşkerê Kurd ji şunda nehve hestî xwar nakin Kurd ne mümkün Kurd yani milletê Kurd hêdî sernigaya gerek ya herkes bibînin em dibînin ew jî gerek bibînin yani Kürt mafya Kurda nabêjim mafkî pir zêde jî ne ama li berê her alî jî bi hev re ittifaqê gerek çêbe yani ittifaqa mezin jî zimanê Kurdî û hebûna Kurda li Türkiye şîrîgatiya wê gerek qebûl bibe tu dibêjî desthilatê ev nekir lê tu bawerî opozisyon vê bike bi taybetî partiyeke netewe perist weke î partiye li ser maseyê di nava hevpeymaniya millet e eger qazanç bikin îmkan tê daye gelo rast yê partî rast ittifaqek ne yani partiyek ne nicetperest lê berê bingeha wê pir ne fena MHP'yê yani mesela Kürdistanê jî yekî insandir wan de henin û Kurdîtiya qebûl dikin û wekî dî jî endamê İYİ Partiye jî hink insanê çîk henin dibe yani pir fena MHP'yê nîne yani em bawerin li berê mesela Talî Arras jî hinkê fena Alî Babacan û hinkê fena em bibin Kılıçdaroğlu û hinkê fena Hoca mesela vana ez bawer dikim
پر به دجمنیتی که نجات پرست سر کرده و تونه به. لراستیه که حتی دنوا وان پارتیین دیان اپوزیسیونه بخوجی پارتیا سعادت بخوجی یعنی هن کسی نجات پرست دیده هنه دچان روزنامه این روزاوایی در باز بو دبیجن ولات روزاوا د سریوان د امریکا د خوازه وان پارتیین هنه جری و بر و برپرس نجات پرست خلاص بکه اف جزودا یا بلکی سال 2015 لسر و مجاره خبتینه برایات امکان تدا یا د ناوان سالن دا و یه دا کاره که وها بکرن گلو راست د ناف ساعت دا جی د ناف داوت اوردا جی هنن de böyle şahsinin ez bavar dikim her şeyvan cihat seri mesela Ahmet Davutoğlu ve daviye yekiştiği başlı bir belki mesela Kürda me em nakhazın bir şerru u bir silah gibi emkanın vera runji emkanın vera yek haberdanıcı bakın tarihi mesela Kürda hedi bir şerru u bir tüfenge bu silahı ne halkırın yani Kürtçe ben silahı hakkı demokratik ve siyasetik zelal تكوشن أخو ماشين چتره. تمام. عالیه جخت زانی هجای محمد هفتیا در بازبویی کو مراد قرایلانجی گویی پاشی 40 سالان مانا ملچیا و پاشی 40 سالان شرایچک داری ادی ما فهم کر کو بچک نعم نجی دولت ترک قازانج دکه لی برایات دستالات ترکیه به تواه سازین خوه گهشتنا همان فکره بله چک جداز ددا بداس ناخه mesela zaten yani ilo dünya hiç şahidi ki edili Türkiye'de nav kurda o devlete Türkiye'de bir silah ve bir şer edine mümkün ki hakkı meri بدسخینه نه ممکنه لبری کدی جهاتی خو کدی جمافی خو نه ممکن شوندا باشه evet çabuk mesela siyaset ve Kürdi legal embeşin demokratik bir meşini sedi şaşa hafta hat 12 belki süre var 15 20 yani Kürt yekitiya koçeke o rastiji Türkiye'ci ve çikebi mesela hakkı Kürdaçı bakın Türkiye o yani siyasetvari Türkiye o siyasetvari demokratik Kürda behevra karşı şirkete geçekin şirkete geçin temeli kan çevin. هجا محمد مش تمام اخفتن انت وها فامكر كونيتك وهاد تشتكي وهاد دليتا در باز دبا تدبيجي من وها فامكر بلكي شاشم بيجي شاشي تو وها فام دكي تو وهاد فكريكو ما سياششي هف بيمانيا ملت ديجي هف بيمانيا جمهور بگشتی بو مثلا دموکراتیه لترکیه باشتر با و دسری واندا پرسا کرد راسته گلو اگر باشتر با بچه رنگی و بچه میکانیزم فهم نکره اسکارم وا بیشم تاریخی رو فهم دکن روام تیدانن اتفاقا جمهور MHP و AK Parti ne mümkün bir kurdara Europe ve şirkete geçecek. Ha ittifaka düdeji Millet İttifakı emdivejin evji haya kuyub meşemizden leberi disa kapya ki hey yani mümkün bir kurdara tişki hin baş çebe. Kürt bu via ve sende ne khazwanda bıkı. Az bavardakim Serok Cumhuriyeti seçmez Cumhur İttifakı çıkıda ne mümkün bir Cumhur İttifakı'ydın ve bir Millet İttifakı'ydın. او پروپاگندین کو هف پیمانیان ملت گوتن و برنامه خو آشکارا کرن بگوهرتنا دستوره هن خالن دستوره بگوهرتنا سیستم بپارو کرنا دموکراتیک بونا ترکیه بجبجه کرنا دموکراتیک بونا ترکیه برایاتا وانا ممکنن دموکراتیک بونا Türkiye به کردارا ممکنه بسیاری خو نممکنه 7 سال Türkiye avabuyu hakkı hukuki Kürdan ne dayı diye Türkiye Hint demokrasi ne diye yekleştiğini ama demokrasiye ki mezin ne diyenin mezeki 7 sal şunda MHP bu iktidar MHP tişkili demokrasi teftu neyi ne mümkünü da arasıcı Türkiye mecbur bu Kürdar'a azgüya da Türkiye mecbur bu Kürdar'a
اتفاق کێچێکە کەواتە هێژای محەممەد ڤۆڕاڵ کوچاپدەرێکی سیاسیە ji Diyarbakirê dibêje ya opozîsyon be desthilatê bigire ber ne desthilatanha jî nikare bê Kurdan hiç demokratîk bûna Tirkiye rabgehîne û hiç tiştekî karekê bike ku di qazanca giştiya Tirkiye da bî tu her hebî